Nselmilkom, iltqajna għal dan il-bulletin mediku dwar il-COVID. Bħalissa bqajna għaddejjin bit-tilqim dwar il-COVID li hija strateġija li sejra tajjeb ħafna u qed ikollna konkurrenza tajba ħafna mill-pubbliku, kull age group li aħna qegħdin niftħu. Infatti issa tajna 365,902 doses bit-tilqim kollha tal-varjazzjoni ta' tilqim li għandna available. U wkoll issa dawk in-nies li tlaqmu, dawk li ħadu iż-żewġ dożi tal-Pfizer Moderna jew inkella AstraZeneca u anke dawk li ħadu doża tal-Janssen, issa għandna 115,333 persons li issa huma fully vaccinated u allura dawn huma l-immunità. U hawnhekk qegħdin dejjem nersqu li jkollna iktar ammont sostanzjali tal-popolazzjoni tagħna li hija imlaqma kollha. Infatti, jekk inħarsu naqra lejn il-first doses li huma vaċċinati bħala coverage rates fil-popolazzjoni tagħna, naraw kemm sejrin tajjeb. Infatti, dawk in-nies li għandhom il fuq minn 60 sena għandna 95% coverage rate bil-first dose u mbagħad għandek minnhom li dawn diġà ħadu wkoll tieni doża, 50 plus 72%, 40 to 49 li huwa ftit ġimgħatilu li konna ftaħnieh huwa bħalissa diġà tala sa 59%, u jekk inħarsu wkoll lejn 30 to 39 age group li ftaħnieh din il-ġimgħa diġà kellna 51% minn din il-popolazzjoni li jew imlaqqam diġà jew inkella rreġistra u jkun qed jirċievi l-appuntament biex jitlaqam. Ġifieri hawnhekk inkomplu nawguraw li nbqgħu sejrin hekk għaliex din hija strateġija li hija effettiva ħafna. Jekk għad hemm xi nies li għandhom il fuq minn 60 sena, ftakru li fuq minn 60 sena konna qegħdin nibatulkom l-inviti aħna u għadhom xorta ma rċivewx inviti jew inkella għadhom ma ħadux it-tilqima, nappellawlkom biex tieħdu it-tilqima li huwa importanti ħafna, iċċemplulna fuq il-145 ħalli aħna hekk inkun nistgħu wkoll nibatulkom invita t-tilqim. Bħalma smajtu issa aħna għajna niżlin ukoll fil-etajiet ta' nies li qegħdin inlaqmu u anka wasalna sal-etajiet ta' dawk il-persuni issa li hija offruta lil kulħadd il-kull min għandu il fuq minn 30 sena. Nitolbukom jekk għandkom il fuq minn 30 sena u għadkom ma rreġistrajtux biex tirreġistraw. Hemmhekk tistgħu tirreġistraw jew fuq il-website vaccine.gov.mt jew inkella tistgħu iċċemplu il-145 inkella u aktar importanti li jintom tistaw tibatu SMS ukoll fuq dawn il-numbers. Jekk tridu titlaqmu għaw Malta, ċemplu ibatu SMS bl-identity card number ta'kom fuq 99180045 u jekk intom tridu titlaqmu għawdex ibatu SMS bl-identity card number ta'kom fuq 99180044. Jekk ikolkom xi diffikultajiet dejjem ċemplu fuq il-helpline tal-145. Allura sa kif għaddejjin sew bit-tilqim naraw ukoll l-impatt tat-tilqim li qiegħed ukoll jirrifletti fuq dak li qegħdin naraw bħala s-sitwazzjoni hawn Malta fuq il-każijiet. Infatti, il-bira għamilna 1956 tests u minn dawn ħarġu 12 il-każ li huwa pożittiv. Allura t-total ta' każijiet li huwa pożittiv huwa ta' 30,432. U kellna wkoll 19 persuna li fieq u allura total recoveries huwa ta' 29,763. Sfortunatament kellna mewt ieħor persuna anzjana u allura total ta' persuni li mietu kien ta' 417 bħala totali mill-pandemija. U l-active cases issa dejjem nieżel l-isfel huwa ta' 252. Għedin naraw il-total kumulattiv tal-każijiet issa qiegħed jiplatoja, jiġifieri hemmhekk qed tara li l-każijiet qegħdin ikunu vera ftit u dejjem ukoll f'din il-pandemic wave li għandna dejjem aħna niżlin l-isfel. Barra li aħna namlu t-testijiet għal każijiet pożittivi, dawk il-każijiet kollha pożittivi li qegħdin ikollna qegħdin nagħmluhom ukoll it-testijiet għal genomic sequencing. U l-bieraħ war nofsinhar ukoll ħarġulna aktar riżultati ta' dawk it-testijiet li aħna qegħdin nagħmlu u għandna l-maġġor parti li huma UK variant. Għandna parti oħra sostanzjali li huma il-COVID li konna nafu qabel.
Sa issa allura għandna wkoll 5 każijiet ta' South African variant u għandna total ta' 22 cases tal-Brazilian. U tajjeb ngħidu wkoll li ma għandna l-ebda każ li huwa tal-Indian variant. Bħalissa 7-day moving average huwa ta' 20 cases li huwa tajjeb u rridu nkomplu kemm nistgħu innaqsuh. Is-sitwazzjoni fl-isptarijiet hija li dejjem niżlin l-isfel it-total ta' każijiet li hemm fl-isptarijiet huwa ta' 53. Fl-ITU għandna 4 persuni li 3 minn dawn huma active cases. Infectious Disease Unit għandna 6 persuni, Mater Dei wards oħra għandna 10 persuni, Isptar Ġenerali ta' Għawdex għandna 2 persuni, Boffa M28, fakkarkom li dawn il-każijiet li għandna Boffa fosthom għandna dawk l-studenti universitarji li kienu parti minn cluster ta' studenti li kienu qegħdin joqogħdu ġa kompleks u infatti biraħsibna 3 każijiet oħra allura t-total ta' dak il-cluster huwa issa ta' 14 il-persuna plus li dak kien linked ma' l-każijiet l-oħrajn ukoll. St. Thomas m'għandna l-ebda każijiet, Karen Grek għandna persuna waħda, l-Good Samaritan m'għandna l-ebda każijiet u Mount Carmel għandna 2 każijiet. Ġifieri s-sitwazzjoni fl-isptarijiet hija sitwazzjoni stabbli wkoll u bħalma dejjem rajna wkoll dawk il-persuni li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar bħaleta dejjem nieżla iktar l-isfel li huwa l-impatt qawwi li rajna mill-vaccination. Għandna iktar ħbarijiet tajbin ukoll llum għaliex minn din il-ġimgħa ma kellna l-ebda każ ta' persuna pożittiv fid-djar tal-anzjani li aħna għandna fejn hemmhekk għandna rata li hija tajba ħafna ta' tilqim u allura hemmhekk aħna mhux biss ipproteġejna wkoll il-ħajjiet ta' dawn il-persuni, però wkoll bdejna bil-mod il-mod ukoll niftħu il-miżuri restrittivi li hemm hemmhekk biex bil-mod il-mod ukoll il-nies li qegħdin f'dawn id-djar kun jistgħu jiltaqgħu wkoll mal-qraba u l-ħbieb tagħhom. U bil-mod il-mod ukoll dejjem ukoll mill-Ministeru responsabbli mill-anzjani kun jistgħu jħabbru wkoll x'ħajkun hemm iktar bħala rilaxx ta' miżuri f'dawn id-djar. X'għandna bħala sitwazzjoni fil-komunità minn fejn ġejjin il-maġġor parti tal-każijiet għadu qed ikollna xi każijiet li huma household, niftakru issa n-numri huma żgħar allura dawn ikunu dak li qegħdin naraw. Qed ikollna wkoll każijiet li huma importati, ftit taqbadhom l-airport, però mbagħad ikollok oħrajn li inti jkunu qegħdin jiżviluppaw is-sintomi waqt li huma jkunu qegħdin Malta minħabba l-incubation period u dawk naqbduhom mill-ewwel u jitpoġġew f'iżolazzjoni. Ukoll xi ftit social gatherings qatt qed ikollna xi cases ukoll u hawnhekk bħalma qegħdin taraw educational dak huwa minħabba li kellna dawk l-istudenti li huma studenti li huma tal-università, però dawn ftakru li bħalissa wkoll l-edukazzjoni terzjarja qiegħda wkoll taħdem online ħlief għal xi practical sessions. U kien għalhekk li żammejna dawn l-istudenti kemm jista' jkun jaħdmu online għaliex iridu nipproteġu iktar dawn il-persuni li jkollhom ukoll ċertu social activities. Ukoll simili la darba niżlin il-każijiet pożittivi u anka li kollna inqas imwiet u anka allura it-total active cases ukoll dejjem qegħdin niżlin l-isfel. U mit-total ta' active cases u l-każijiet li għandna f'Għawdex kienu ta' bħalissa 17 il-persuna. L-etajiet bħalma dil-ġimgħa rajna li kellna l-maġġor parti tal-każijiet li kellna kienu ta' etajiet bejn 20 u 24 sena. U jekk naraw iż-żieda mill-ġimgħa ta' qabel dawn kien fl-istess age group. L-average age tal-każijiet li qed ikollna bħalissa huwa ta' 37.7. L-imwiet bħalma rajna dejjem ukoll niżlin l-isfel mill-aħħar bulletin mediku kellna 4 imwiet li ġew irrapportati li jew mietu minħabba l-COVID jew inkella minħabba komplikazzjoni oħra li kellhom mbagħad il-COVID ikun aggrava s-sitwazzjoni tagħhom. Testing għadu għaddej, nappellaw il-pubbliku li jekk intkom ikolkom xi sintom importanti li tagħmlu tests, il-ħabs tagħna għadhom kollha available kif kienu biex intom tkun tistgħu tagħmlu test u importanti aħna għandna l-ħabs kemm hawn Malta kif ukoll għawdex dawn għadhom għaddejjin blit-testjar ukoll. X'għandna bħala positivity rate li din nagħmlu enfasi ħafna fuqha għaliex din tkun qed tindikalna wkoll xi jkun hemm bħala każijiet li huma pożittivi għal rata ta' dak it-test li nagħmlu. Bħalissa rata li hija tajba li hija ta' 1.1%. Anke r-rapid tests qegħdin naraw li n-numri ta' każijiet pożittivi li joħorġu mir-rapid tests qegħdin dejjem jonqsu wkoll.
Fakarkom fil-miżuri li għandna fil-post. Il-miżuri ta' distanza għadha importanti ħafna, il-sanitization tal-idejn bil-ħasil tal-idejn bis-sapun u anka bil-sanitizers fejn ma jkollokx aċċess għall-ilma u importanti ħafna wkoll l-użu tal-maskrin. Dejjem nibqgħu nagħmlu enfasi kemm huwa importanti u kemm din għenet biex tkun tista' tnaqqas ukoll it-trasmissjoni fil-komunità. L-istess l-enfasi wkoll qegħdin fl-ajruport kif ukoll fejn aħna għandna s-seaport fejn jidħol katamaran fejn hemmhekk min ma jġibx test miegħu hemmhekk irid jagħmel it-test hawn Malta wkoll u mixjin ukoll biex aħna nkun hemm iktar enfasi fuq il-persuni li jġibu it-test magħhom qabel ma jaslu Malta. Fit-tests li għamilna mill-ajruport sibna persuna waħda li kien ġie mill-Italja li ħareġ pożittiv u mis-seaport issa ma sibna l-ebda każijiet li kienu pożittivi. Fakarkom, jekk tiżviluppaw sintomi ċemplu il-111 jew inkella ibbukkjaw fuq covidtest.gov.mt u kellna numru sostanzjali ta' persuni li bbukkjaw f'din is-sistema. Fakarkom ukoll il-COVID Alert, importanti li nibqgħu nieħdu ħsieb li jkollna din il-COVID Alert app li tibqa' hemmhekk fuq il-mobiles tagħna u tkun qiegħda taħdem biex dawk il-persuni li jistgħu jkunu qrib tiegħek ikun jistgħu wkoll jagħtuk l-alert jekk huma ġew pożittivi. U allura fis-sitwazzjoni qegħdin bħalissa, fakkarkom ukoll li l-bieraħ ħabbarna dawk il-miżuri li ħajkunu qegħdin jiġu fis-seħħ minn nhar it-tnejn, anka mbagħad il-pjan ta' rilaxx ta' miżuri kif aħna nkunu għaddejjin ukoll fil-ġimgħat li ġejjin. Dan huwa pjan li huwa bbażat fuq xjenza ta' assessment li sar ħalli naraw kif l-aħjar aħna niftħu bil-mod il-mod, imma anke wkoll huwa pjan li huwa gradwali u li aħna nkomplu nagħmlu l-monitoraġġ tiegħu skont il-każijiet li jkun qiegħed ikollna il-persuni li jkollna qegħdin fl-isptar u anke il-positivity rate. U dak il-pjan ta' rilaxx bil-pjan parallel miegħu ta' tilqim li sejjer tajjeb ħafna, allura issa għandna boost ieħor għandna għodda oħra f'idejna biex aħna nkunu nistgħu nikkontrollaw il-dal-virus. Nappella l kulħadd ejja nkomplu nsegwu il-miżuri, ejja nkunu kawteli, qegħdin niftħu bil-mod il-mod gradwali, kif nibqgħu għaddejjin bħala progress jiddependi minn kull wieħed u waħda minnkom. Il-postijiet li ħajġu rilaxxati bħala ftuħ kollha huma qegħdin bil-mitigation measures bħalma ħabbarna għaliex dawn ikunu jistgħu wkoll jipproteġu dawn il-postijiet u anke intom li tkunu qegħdin tattendu f'dawn il-postijiet tkun tħossukom ukoll safe. Grazzi. Welcome everyone to the medical bulletin on COVID. We are progressing well with the vaccination strategy. In fact, we have already delivered 365,902 doses of vaccines from all the vaccines that we receive from the manufacturers. And from these, we already have 115,333 people who are fully vaccinated. So those people who have taken Pfizer, AstraZeneca or Moderna have taken 2 doses, and those with the Janssen vaccine have taken 1 dose, which provides the coverage for immunity, the maximum immunity that you can get from these vaccines. I'd like to appeal to those people, if anyone who has not received the invitation as yet and is aged over 60 years of age, kindly call us on 145 so that we will be able to give you an appointment. We have progressed very well, and in fact, this week we have also opened the vaccination for everyone who is now aged over 30 years of age. So anyone who is aged over 30 years, we appeal to you to apply to be entitled for this vaccination. You can apply by booking your vaccination on vaccine.gov.mt, or else you can send an SMS with your identity card number if you're living in Malta to 99180045, or if you're living in Gozo to 99180044. And we encourage everyone to come forward for this vaccination so that we will continue to progress well within this progress that we have with this pandemic, and everyone will be protected. Situation with COVID cases. Yesterday we had 1,956 tests conducted, and from these we had 12 new cases which have arisen. And so the total number of cases is 30,432 cases. We also had a number of recoveries, 19 cases, so the total number of recoveries is 29,763. Unfortunately, we had 1 death. Condolences to all the family of this patient. And so the total number of deaths is 417. The total number of active cases is 257.
So as we are progressing well within this pandemic, the 7-day moving average is currently 20, and the positivity rate is 1.1. So as you can see, we're going down both in the number of cases and also in the positivity rate, and also in the number of people who are admitted in hospital. I'd like to appeal to everyone to continue to adhere to the measures of social distancing, wearing of masks, and hand sanitization. And with this, I would like to thank everyone. I appeal to everyone to continue to adhere to the mitigation measures that we have in place. We are slowly going with opening up, with the relaxation of the measures. Yesterday we announced a number of measures which will start from next Monday, and also the plan for the rollout of the relaxation as throughout the whole of May and also in June. And this is very important for us to continue to adhere to the mitigation measures for the places that we have in place to open. So I appeal to everyone to also come forward for the vaccination. Thank you. Naddu għal-mustoqsijiet, Malta Independent. Good afternoon, Professor Gauci. A few questions. Firstly, we've seen cohorts move quickly through the vaccine rollout recently, with over 40s able to register for the vaccine 2 weeks ago, and over 30s being able to apply just over a week later. When do you expect registration for those aged 20 and over to open? Secondly, herd immunity is expected to be reached by the end of June. However, when you say herd immunity, does that include people receiving both doses of the vaccine or just one dose? Also, this week, the Johnson & Johnson vaccine began to be administered. Can you confirm if the vaccine is only being given to a certain age group? And last, we have a few questions about travel. Firstly, last year, when the airport opened in July, there was a surge in cases. Do you expect the numbers to go up again this June with the opening of the airport? And also, if parents with children have received both doses of the vaccine and get a vaccine passport and wish to travel abroad, will their children who haven't been vaccinated yet be able to travel with them, or will they be forced to stay at home? Thank you. Okay. Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek. Bħal metta jeb inti aħna bdejna bit-tilqim tagħna billi kellna nies li għall-bidu konna qegħdin nibatulhom l-invitation, u mbagħad meta wasalna ċertu etajiet aħna bdejna wkoll ngħidu l-nies biex jirreġistraw huma. U skont ukoll il-konkurrenza li jkun qed ikollna minn nies ukoll hemmhekk nkunu qegħdin niftħu pass age group wara l-ieħor. Ġifieri aħna bħalissa diġà għandna l fuq minn 51% tal-popolazzjoni li huma bejn età bejn 30 u 39 sena li huma diġà applikaw jew inkella diġà ħadu din il-vaccination, u allura ħajkonna nibqgħu għaddejn bil-progress fejn imbagħad bil-mod immod nkun nistgħu niftħu għall-etajiet l-oħra kollha, allura jkollok imbagħad il-popolazzjoni kollha li tista' tieħu din it-tilqima il fuq minn 16-il sena. Sa issa hemmhekk il-vaccines li għandna f'idejna huma jistgħu jingħataw minn fuq minn 16-il sena. Però hemm progress tajjeb ħafna wkoll għaliex bħalissa wkoll daħlet ukoll għall-evalwazzjoni għand il-European Medicines Agency wkoll għall-etajiet ta' bejn it-12-il sena u l-15-il sena li din tawgura tajjeb ħafna, u Malta wkoll kif aħna ikollna l-approval mill-EMA li din tista' ukoll tingħata f'dawn l-etajiet, allura hemmhekk nkun nistgħu nagħtuhom ukoll lil dawn l-adolescenti ta' din l-età. Li tajjeb ħafna li aħna wkoll nkunu għaddejjin mbagħad bil-preparazzjoni wkoll għal meta mbagħad eventwalment jerġgħu jiftħu l-iskejjel f'Settembru, fejn hemmhekk ħajkollna mhux biss l-istaff li jkun imlaqqam, imma wkoll ħajkollna dawn it-tfal u żgħażagħ li jkunu mlaqqmin ukoll. Meta nitkellmu fuq herd immunity, aħna nkunu qegħdin nħarsu lejn il-percentage tal-population li jkunu mlaqmin, u tajjeb naraw li dawn il-vaccines li għandna f'idejna anke b'doża waħda ittik immunità li hija tajba. Allura qegħdin naraw li jkollna dik il-herd immunity tal-persuni li għall-inqas ikollhom l-ewwel doża, imma ħajkollna numru sostanzjali minn dawn in-nies ukoll li diġà jkunu ħadu t-tieni doża. Ġifieri dan huwa importanti li hemmhekk aħna jkollna din l-immunità fil-popolazzjoni tagħna li hija għolja. Il-Janssen qiegħda tingħata lil persuni ta' età il fuq minn 18-il sena. Fuq il-vjaġġar rridu aħna qegħdin ukoll naraw kif l-vjaġġar isir iktar safer. Infatti, l-appelli huma tal-Unjoni Ewropea biex aħna bħala pajjiżi member states nkunu qegħdin ukoll naħdmu flimkien biex aħna nużaw dak li ngħidulu l-passaport fejn inti jkollok persuni li
jew ikollhom it-tilqim, ġifieri jkollok żewġ dożi tat-tilqim u 15-il ġurnata wara biex inti tkun ikollok dan iċ-ċertifikat. Inkella min mhux se jkollu it-tilqim jew inkella ma jkollux it-tilqim kollu jkun irid jagħmel it-test qabel ma jkun jista' jivvjaġġa. Dan biex kemm tista' jkun inti tagħmel l-ivvjaġġar kemm jista' jkun safe u kemm nistgħu nillimitaw ukoll. Nafu li hemm third countries li dawn għandek third countries li għadhom rati għoljin dawk jibqgħu mbagħad bit-travel ban jekk inti għandek rati li huma għoljin u l-Unjoni Ewropea għamlet ċara wkoll din għaliex inti hemmhekk ma tistax tafforda li jkollok persuni li jivvjaġġaw bħalma għamilna matul din il-pandemija wkoll. Semmejt ukoll familji. Familji jekk inti bħalma edna lissa it-tilqim mhuwiex approvat tfal, però jekk inti għandek familja li trid tivvjaġġa u l-ġenituri għandhom il-full vaccination, it-tfal ikun jistgħu jivvjaġġaw jekk huma jkollhom it-test. Times of Malta. Good afternoon. First of all, the Minister has said that the proof of vaccination or tests will soon be required before boarding as opposed to upon arrival as the situation is at the moment. Can you give us the exact date when this will come into force, especially since other countries are already easing some restrictions and more people are already starting to travel? And moments ago, the UK just announced that under 40s will be given an option when it comes to taking the AstraZeneca vaccine. Given that we have so many extra doses ordered, is this being considered here? And following yesterday's announcement, there was a lot of criticism on the fact that under contact sports for under 17s will only resume on June 28th. With the majority of educators being vaccinated and community transmission being so low, why is this still necessary? Thank you. Claire, qed tirreferi wkoll inti għal dak li aħna għandna wkoll biex inti persuni li huma obbligati wkoll jġibu t-test, importanti li dawn ikollhom it-test qabel ma huma jibbordjaw l-ajruplan. Ġdin qegħdin naħdmu fuqha biex aħna jkollna kollox il-preparamenti u anke l-liġi lesta biex inkun nistgħu wkoll din tiġi effettiva u hekk inti tkun tista' tipproteġi. Però niftakru li aħna il-persuni kollha li bħalissa qegħdin jillandjaw ukoll qegħdin nagħmluhom it-test jekk huma m'għandhomx it-test hemmhekk. Infatti bħalma taraw in-numri li nkunu qegħdin ukoll nikkwotaw. Bħalissa aħna għaddejjin bit-tilqim tagħna bil-dożi kollha li għandna, jiġri aħna għandna il-dożi tal-Pfizer, tal-Moderna, tal-AstraZeneca u tal-Janssen u dawn ikunu offruti skont ma il-programm qiegħed jiġi rolled out. Fuq il-contact sportiva, din ġi assessment assessjajna ħafna situazzjoni, niftakru li meta inti għandek contact sport għandek ħafna iktar riskju li jkun hemm trasmissjoni milli inti għandek in-non-contact sport u niftakru li aħna waħda mill-punti kardinali kienet li l-ewwel is-saħħa, però wkoll li aħna nkomplu nipproteġu wkoll lill-edukazzjoni. Niftakru li issa wasalna żmien biex it-tfal ikunu qegħdin jagħmlu l-eżamijiet ukoll u allura aħna ma jistax ikollna sitwazzjoni fejn jista' jkollok każijiet pożittivi fit-tfal u jekk jkollok każ li huwa pożittiv, vera li t-tfal ma jkollhomx komplikazzjonijiet, però l-konsegwenzi huma li inti kollok titfa' il-kumplament tal-klassi ġeneralment f'kwarantina. Allura dan ma tkun problema li inti ħajkollok tfal li ma jkunx jistgħu mbagħad jagħmlu l-eżamijiet. Allura ħassejna li t-tfal jistgħu jibqgħu jagħmlu in-non-contact sport biex nżommuhom attivi, però il-contact sport fit-tfal għalissa nkun nistgħu nżommuh ftit sakemm huma jispiċċaw l-iskola biex inkomplu nipproteġu l-iskola. Net News. Selemlek, Professor Gawci, fl-aħħar jiem kienu mħabbra 22 varjant Brażiljan, dawn kollha mill-istess cluster jew kien hemm minnhom li ttieħdu minn trasmissjoni lokali. Kien hemm rapporti wkoll ta' persuni, kellna numru ta' telefonati li ħadu l-vaċċin u baqgħu ġimgħa bid-deni. Kellkom dawn ir-rapporti intom bħala awtorità u kif ukoll jekk hemmx nies b'dan it-tali deni wara li ħadu l-vaċċin li jinsabu rikoverati fl-isptar u kif ukoll xparir intom tagħtu lil dawn l-individwi. L-immunità tal-vaċċina għadha bejn 4 u 6 xhur minn ħadd il-qima f'Jannar qed jibda jonqoslu l-effett ta' wara kollox tat-tilqima. U l-aħħar domanda dak kemm semmejt l-eżamijiet, l-iskejjel post-sekondari se jiftħu qabel is-sajf jew mhux se jiftħu? Fuq, Iva, aħna nagħmlu genomic sequencing u sa issa skoprejna li kien hemm 22 każijiet li huma tal-Brazilian variant li dawn il-maġġor parti tagħhom kienu minn dak il-cluster li aħna badna f'dawn l-istudenti universitarji li għodu ġa complex u kellna wkoll dawk iż-żewġ każijiet ta' qabel u kellna
persuna oħra wkoll li kien relatati magħhom. Però mbagħad kellna minnhom li kien hemm ukoll li kienu sporadic cases li ma kinux relatati ma' safar u allura hemmhekk inti tkun qed tara x'inhu jiġri wkoll f'dawn il-każijiet tal-Brazilian variant. Aħna mill-ewwel kif ikollna każ kollha kemm huma pożittivi, però anke speċjalment meta jkollok każ ta' variant ikun hemm ukoll stringent control fuq is-sitwazzjoni u anke nibqgħu nsegwuha. Fuq side effects ta' vaccines inti semmejt id-deni li iva jista' jkollok persuni li wara li juhu l-vaccine bħal kwalinkwa vaccines oħrajn. Jista' jkun li waqt il-ġisem ikun qed jirreaktja biex jibni l-immunità, jista' jkun li jitla ftit id-deni, però dan jiġi kontrollat ukoll b'mediċini apposta għad-deni u m'għandix tkun problema. Infatti ġeneralment dan ikollok bejn jumejn l-iktar li inti jkollok dan id-deni u mbagħad persuna jgħaddilu normali u m'għandniex informazzjoni li hemm nies li daħlu l-isptar minħabba side effects tal-vaccine bid-deni. Fuq l-immunità, palma tafu dawn huma vaccines li qegħdin nibqgħu nsegwuhom għaliex għandek l-istudji li saru preliminari qabel ma ħarġet l-approvazzjoni u mbagħad aħna nibqgħu nsegwu wkoll. Sa issa milli nafu li hija għall-inqas hemm 6 xhur bħala protezzjoni, però jista' jkun li tkun iktar. U allura aħna wkoll narawx kun qegħdin joħorġu minn dawn l-istudji ta' kemm iddum l-immunità li sejrin tajjeb ħafna u anke allura jkun hemm l-indikazzjonijiet li meta ikun l-aħjar indikat li meta ikun hemm l-immunity li tibda tonqos biex kif inhu qed jiġi studjat ukoll ikun hemm il-bżonn meta allura li jkun hemm it-tielet doża wkoll. U aħna bħala Malta wkoll għandna l-preparamenti lesti li jekk u meta ikun hemm bżonn it-tielet doża nkunu qegħdin inqasmuha wkoll. Fuq il-post-secondaries aħna rajna li fis-sitwazzjoni li qegħdin aħjar li l-post-secondaries jibqgħu jaħdmu fuq online għaliex inti nafu li fil-post-secondaries hemmhekk jista' l-trasmissjoni simili bħal adulti, allura jista' jkollok iktar trasmissjoni u rridu nipproteġu l-edukazzjoni kollha għaliex kif qed qabel jekk jkollok każ wieħed bejniethom hemmhekk qed tpoġġi il-kumplament tal-persuni fil-kwarantina li bħalissa speċjalment li waslu l-eżamijiet mhuwiex affordabbli li nagħmluha. Però għall-eżamijiet aħna għamilna protokoll stringenti ħafna biex huma jkun jistgħu wkoll imbagħad jitlu jagħmlu l-eżamijiet li hemm bżonn fiżiku wkoll. Malta Today. Hi, good afternoon, Professor Gauci. I just have one question. Nightclub owners have contacted us saying that they are keen to reopen, even if it's with measures such as rapid testing before being allowed to enter clubs. When we reach herd immunity, do you think nightclubs will be able to reopen? Thank you. Għalma spiegajna diġà l-bira ħabbarna l-pjan ta' kif ħajinfetaħ l-affarijiet kollha li huma bħalissa previsti għal Ġunju wkoll. U allura aħna hemmhekk in-nightclubs hemmhekk fil-forma ta' kif nafuhom in-nightclubs huma konsidrati bħala attività tal-massa u hemmhekk f'dak il-fażi ta' Ġunju li żgur mhumiex ħajkun qegħdin jinfetħu n-nightclubs. Dak il-mod. Newsbook. Professor Gauci, il-nies li huma fully vaccinated, jekk jiġu f'kuntatt ma' xi ħadd li għandu l-virus, il-kwarantina tagħhom ħatibqa' ta' 15 jew ħadd tonqos jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, di mistoqsija importanti ħafna u ħana qegħdin nistudjawha. Infatti l-CDC wkoll qiegħda tagħti rakkomandazzjoni tagħha u sa issa qed tgħidilna li meta inti għandek persuni li huma fully vaccinated tkun qed tgħid lill pajjiżi biex ikun jista' jevalwa wkoll is-sitwazzjoni. Infatti għalissa aħna ħallejna l-sitwazzjoni kif inhi li persuni li huma sa issa fully vaccinated għalissa jridu jagħmlu l-kwarantina ta' full 14 days minn meta u ħareġ it-test jew minn meta bdew is-sintomi. Però aħna għandna wkoll proġett pilota li għaddej f'Mater Dei u ħaniftħuh ukoll fl-entitajiet oħrajn tas-saħħa wkoll fejn hemmhekk aħna qegħdin naraw li dawk il-persuni li huma fully vaccinated aħna nagħmilnilhom it-test wara 5 ijiem u dawk li ħarġu negattivi hemmhekk ikun jistgħu jidħlu lura mill-kwarantina. U allura dan il-proġett qed jagħti riżultati li huma tajbin, aħna nibqgħu nsegwu s-sitwazzjoni u jekk ix-xjenza tippermettilna li aħna nkun nistgħu innaqsu l-kwarantina iva nimxu l-hemmhekk. Però bħalissa il-kwarantina għadha mandatorja għal 14 days anke min hu fully vaccinated. Lavin Malta? Good afternoon, Professor. 3 quick questions. The first one is about English language schools. Is there a reason English language schools were allowed to open but 6 forms were not? Second question, from 1st June, masks can be removed while at the beach.
but as far as we know, not in the open countryside. Is there a reasoning for this? And third question, restaurants and hotels have reached out to us asking about assisted buffets. Prior to closing down, they were allowed to have waiter-assisted buffets. Yesterday, buffet services were mentioned as not being allowed. Does this include waiter-assisted buffets? Thank you very much. Grazzi, mistoqsijiet importanti ħafna. Mela, aħna l-English Language Schools ħedin nagħtu l-permess biex jiftħu fil-1 June, jiġifieri hemmhekk qegħdin naraw li l-English Language Schools ikun jistgħu jiftħu u mbagħad aħna nkunu qegħdin naraw ftakarlu wkoll il-post secondaries hemmhekk ikunu fi żmien ukoll tal-eżamijiet, jiġifieri il-dati huma relevanti wkoll. Ftakru li l-English Language Schools ikomplu għaddejjin ukoll fis-sajf, jiġifieri huma differenti mill-post secondary. Fuq l-ixju tal-maskri fuq il-baħar kellna ħafna nies li esprimew diversi opinjonijiet min-naħa tagħhom, kien hemm nies li aċċettaw din li iva menti aħjar li ma jkollix il-maskra, però nies oħrajn li wkoll qegħdin jgħidu kemm huwa sejfa lija wkoll li jiena nkun qiegħda bil-maskra. U situazzjoni ta' l-użu fil-maskra fil-komunità, anka skont ma tgħid li CDC, huwa għadu importanti ħafna. L-uniku raġuni għalfejn ħanamlu din l-eċċezzjoni fuq il-baħar hija minħabba xi ħaġa li hija ta' loġistika. Għaliex jekk inti qiegħed tom, ovvja li inti jekk ħaxxarrab il-maskra, din il-maskra ma tibqax taħdem, ma tibqax effettiva. Allura, hi raġuni ta' loġika li persuni li huma xin niżlu jawmu, allura qegħdin hemmhekk biex jawmu, jistgħu ma jilbsux il-maskra. Però aħna xorta nagħmluha rekomandabbli li inti anke xi mort fuq il-mbagħad lura lejn xi kemm tista' tilbisha. Però mhix se tkun obbligatorja fuq dak il-post minħabba kwistjoni ta' loġistika. Fuq ir-restaurants. U r-restaurants aħna nafu wkoll mill-assessment li għandna li inti kollok buffejjiet li jkunu iktar ta' riskju. Allura aħna bħalma minna f'kollox f'kull kategorija qegħdin nimxu pass pass. Ħalli inti tkun tista' tillimita kemm jista' jkun ir-riskju f'dawk il-postijiet. U għalissa il-buffijiet mhumiex qegħdin fil-protokolls ta' li jistgħu jitħallew. One News. Nisallimnek, Prof. Sigawċi, meta jew u jekk jiġi votat favur il-vaccine certificate mill-mexxejja Ewropej, kif qed taraw li dan jitħaddem u ser ikun qed jinħareġ minnek ukoll bħal vaccine certificate li jotta l-pajjiżi li mhumiex membri? Grazzi. Aħna dawk in-nies kollha li laqamnihom kollha għandna l-informazzjoni tagħhom ġa database li qegħdin inżommu bl-informazzjoni kollha tal-persuni biex eventwalment aħna bħalissa qed nippreparaw ukoll biex il-persuni li huma diġà tlaqmu b'żewġ dożi eventwalment ikun jistgħu huma stess japplikaw biex jitritrivjaw vaccine certificate la darba jkollhom żewġ dożi u għaddew ġimagħtejn minn meta ħadu t-tieni doża. U allura jekk il-persuna jkun jista' jieħu dan il-vaccine certificate jekk hu jkun laqama Malta. Permezz ta' dan il-vaccine certificate la darba din tkun ukoll konformi mal-Unjoni Ewropea jkun jista' ukoll jivvjaġġa lejn pajjiż ieħor. Għaliex is-sistema tkun qed taħdem fejn kull pajjiż ikun qed jaraf il-vaccine certificate ta' xulxin. Din hija importanti ħafna biex aħna nevitaw li jkun hemm fake certificates. Però aħna wkoll qegħdin infatti għaddejna liġi wkoll apposta biex jekk inti għandek third countries li s-sitwazzjoni epidemioloġika tagħha tippermetti fejn huma jkunu safe countries, inti aħna nagħmlu bilateral magħhom biex aħna nkun nistgħu narfu iċ-ċertifikat tagħhom u huma jarfu ċ-ċertifikat tagħna. U allura b'dan il-mod inti jista' jkollok persuni Maltin jew inkella minn pajjiżi oħrajn li jistgħu wkoll jitraviljaw għal pajjiżi li huma third zones basta dawn ikunu klassifikati bħala safe country u l-persuni jkollhom dan il-vaccine certificate. Dan hemm ħidma għaddejja tajjeb ħafna bħalissa u anke Malta nkunu qegħdin nittestjaw ukoll is-sistema tagħna ta' kif joħorġu dawn il-vaccine certificates anke fuq platform tal-Unjoni Ewropea. TVM, Fiorella? Wara nofsinhar tajjeb Prof Gawċi, il-bieraħ fit-tnaqqis ta' miżuri imħabbra tħabbar li mill-ewwel ta' Ġunju min jiġi minn barra jista' juri ċertifikat li ħadd il-qima minflok il-PCR test, minflok is-swab test. Fil-kamp mediku hemm min qed juri tħassib tiegħu dwar dan u hemm tobba li qed jirsistu li jkun aħjar li jibqa' jsir is-swab test anke minħabba li hemm min ikun tlaqqam imma jieħu l-virus xorta waħda u jista' jxerdu. Għaliex allura ddeċidejtu li ma żommux l-obbligu tal-PCR test.
U minn Ġunju se jerġgħu jiftħu il-bars u l-każini u se jsiru tiġijiet bil-qiegħda. Is-sena l-oħra meta fetħu r-ristoranti, bars, każini u reġgħu bdew it-tiġijiet dawn kienu marbuta ma' qatt ta' protokolli. Din id-darba se jiġri l-istess il-ftuħ tagħhom se jkun marbut ma' protokolli. U dwar il-varjanti qed naraw li minkejja li hawn xi varjanti madankollu xorta qed naraw tnaqqis fin-numru ta' każi. Dan ifisser li b'xi mod qegħdin inrażnuhom u jekk kienu hekk kif. Grazzi. Grazzi ħafna, Fiorella. Importanti, mela, meta persuna huwa mlaqqam b'żewġ dożi u għaddew ġimagħtejn hija l-aħjar protezzjoni li jista' jkollok li hemmhekk inti persuni ċ-chances li dan ikun jista' jkun pożittiv u limitat ħafna, infatti diġà għandna l-evidenza li huma ftit il-każijiet li jħorġu pożittivi. U anka meta jkunu pożittivi wkoll mix-xjenza qed turi li dawn x'aktarx ma jkunux ukoll infettivi għaliex dawn il-persuni ħafna minnhom qas ikunu biss simptomatiċi wkoll. Jiġifieri hemmhekk qegħdin naraw li l-vaccine hija ħafna iktar safer milli inti tkun qiegħed tagħmel propju test. U allura iżjed tagħmel sens li inti kollok persuni li jkunu ġejjin li huma fully vaccinated, ħalli jekk inti iżjed kollok dawk il-persuni li qegħdin jivvjaġġaw li huma iktar safer milli kieku inti qiegħed tagħmilhom it-test. U għalhekk m'hemm bżonn li dawn il-persuni noqogħdu nerġgħu nagħmluhom it-test ukoll. Aħna infatti fir-routine screening tagħna wkoll nagħmlu testijiet f'persuni li kollhom huma xi sintomi mbagħad. Fuq ukoll każini eċetera li ħajkunu mbagħad jekk is-sitwazzjoni tippermetti jinfetħu iktar quddiem bħalma minna f'kwalinkwa ħaġa li aħna ftaħna. Aħna wkoll dawn ħajkunu bil-protokolli, ġifru fil-każini diġà informajna li dawn jkunu qegħdin jaħdmu wkoll dak li ngħidu li su tipo restaurant concept li inti jkollok il-persuni li jkunu qegħdin bil-qiegħda u mhux jkunu permessi li jkunu bil-wifqa. Fuq il-varjanti nafu li l-maġġor parti ta' dawn il-varjanti għandhom iktar trasmissjoni qawwija u għalhekk li aħna nagħmlu genomic sequencing ħalli kemm se jkun naqbduha malajr u nkun nistgħu wkoll naraw min kienu l-kuntatti tagħhom bħal dejjem ħalli bekk inti tkun tista' dejjem tikkontrolla. U fis-sitwazzjoni li aħna għandna għaddejja, allura issa għandna sitwazzjoni fejn bit-tilqim li għandna għaddej għandna numru sostanzjali tal-każijiet li issa huma wkoll persuni li huma mlaqma, allura dejjem qegħdin nersqu qrib ukoll dak li nafu bħala herd immunity, però wkoll situazzjoni fejn aħna qegħdin nirrilaxxaw bil-mod il-mod u anka rridu nżommu kontroll tas-sitwazzjoni. F'dan il-punt nixtieq nappella l kulħadd ejja nkomplu biġġarna wkoll kulħadd ikun responsabbli, segwu l-miżuri u kull min għandu fuq minn 30 sena irreġistraw ħalli nkun nistgħu nipproteġukom. Grazzi.